Ideš kad vozi kamion? Ne. Želiš li to? Ne. Zašto ne? Zato što bi ubio nekog. Ne bi sigurno. Zato što mi je kamion preteška stvar i inače vozim jako sporo. Ja sam driving these days i vozač i vozim jako polako i sigurno i naravno sigurno i meni je to okej. Hoće li spot biti polak i siguran? Ne, nipošto. Nisam rekao da Severina sporo vozi. Severina brzo vozi i dobro vozi, ali spot će biti nabrijan i glazbeni video spot. Bi Gonzo da ste dobra vozačica, da bi se on bojao sjesti za volan kamiona. Postoji neka dijeta? Ja bi se isto bojala. Misli sa mnom ili? Sam. Aha. To je užasno teško voziti. Baš se ne može voziti kamion. Gonzo, mislim, meni dragi, jako on je radio dosta spotova sa mnom, zato što je i sam glazbenik i radi odlično te glazbene spotove. Spot kao takav nema priču, znači nismo išli od priče neke, ali smo gledali da su te lokacije interesantne i zanimljive i da imamo ljudi, tako da u prvom dijelu spota, ovo što smo do sad snimali, zašto jako kasnimo jer su i velike vrućine bile i jer smo mislili da će sve teći po planu, a nije. Tamo su plesale cheerleadersice. Imamo nekakva 3-4 godina momka divna. Dobro, ok. To za vas, djevojke. Orkestar Lovran i duže vremena surađujemo sa Severinom, došli smo iz Lovrana, danas snimamo taj spot. Evo, slučajno se poklopilo da noćas krećemo i u Rim, idemo na turneju. Sa Severinom veoma dobro surađujemo već dugi godinu i pol i ovo je za nas. Mi smo ponosni da moramo sa takvim estradnim zvijezdama surađivati. Suradnja sa Severinom je počela čisto spontano, našli smo se i reklo bi se da je to ljubav na prvi pogled.